Ndabasubije mu izina rya Yesu. Nitwa Turatsinze Eric, umukristo. Numva ari byiza ko tuganira ijambo ry'Imana kuri Fortina TV. Hanyuma reka tubanze dusenge mbere yuko tuganira. Mana, mu izina rya Yesu, Imana yera, Imana ikiranuka, ushimiye ko utwongereye iminsi yo kubaho kandi ukomeje kubana natwe ukaturindira mu gakiza. Twebwe n'abaduteze amatwi uduhana umugisha n'abera bose, kandi n'abijambo ry'Imana rigeraho nabo ubaha umugisha wo kukumva no kugutega amatwi. Umwanya wose umuntu ari bukoreshe amaboko y'Imana abane nawe, kandi umuhe kungukirwa umwuka muganirize. Mu izina ry'Umwami Yesu waducunguye urakoze, amen. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 5, dusome umurongo wa 24. Bivuze ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Aravuze ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Kongereho ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, uko bwanditswe na Luka igice cya 6, dusome umurongo umwe wa 12. Bibiliya iravuze ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndifuza ko dufata akanya tukaganira kuri iri jambo dusomye. Hanyuma iri jambo dusomye rifite intego ivuga ngo iyo umuntu asenze Imana neza, Imana iramwimura. Iyo umuntu asenze Imana neza, Imana iramwimura. Iyo tuvuze gusenga Imana neza, ubwo hariho no gusenga Imana nabi. Abantu benshi bishimira gusenga ariko badakijijwe. Iyo tuvuze gukizwa, tuba tuvuze guhindukira. Iyo tuvuze guhindukira, ntabwo tuba tuvuze guhindura imyenda gusa. Tuba tuvuze guhindura imitekerereze, guhindura imigirire, guhindura, ni ukuvuga ngo guhindura ku buryo umuntu wese ukubonye abona ko wahindutse. Hanyuma iyo umuntu ukubonye atakubonyeho Imana, ni ukuvuga ngo ibyo akubonyeho kenshi na kenshi ni iby'ubutunzi. Ndashaka kuvuga iki? Abantu benshi bakunda kwishimira gusenga ariko batarakizwa. Iyo Bibiliya ivuze gukizwa ibivuze iki? Ubundi gukizwa ni uguhinduka mu buryo bw'imitekerereze, ukanahinduka no mu buryo bw'imyumvire. Ndashaka kuvuga iki? Iyo Yesu abivugaho, aravuga ngo mukunde abanzi banyu, akavuga ngo musabire ababarenganya, akavuga ngo kandi umwanzi wawe narwara umugaburire. Hanyuma twe dukunda gusenga amasengesho avuma abanzi bacu, atuka abanzi bacu, agambanira. Ayo masengesho ntabwo yemewe. Ayo masengesho ntabwo Imana ni ukuvuga ngo biba bigaragaza ko uyasenga atarahinduka. Mu bintu bigaragaza ko umuntu yahindutse agahindurwa n'amasengesho, yuko agira umutima w'urukundo. Iyo umuntu ataragira umutima w'urukundo, uyu muntu aba atarahinduka. Halasi yabivuze neza, yavuze ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba birangiye. Ibya kera ni iki? Ibya kera ni intonganya za kera, ibya kera ni amatiku ya kera, ibya kera ni inzika za kera. Abatangiye ikiragano gishya, abatangiye ubuzima bushya. Uyu muntu ibintu bimuranga iteka ryose ahora ari umunyamahoro. Iyo umuntu adafite amahoro, kandi byitwa ko asenga, ni ikigero cy'uko asenga ariko atarakizwa. Abantu benshi bakunda gushyira imbaraga mu gusenga, kandi ni byiza gusenga, turahurira n'Imana, ariko bagasenga batarahinduka. Ariko Imana irashaka ko abantu bahinduka, amasengesho akabahindura. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu asenga, agasenga amasengesho ahindura ibintu, ariko amasengesho ntashobora guhindura ibintu uyasenga atarahinduka. Kugira ngo amasengesho ahindure ibintu, uyasenga abanza guhinduka. Ndashaka kwibaza
musaza wowe turimo gusengana muri aya masengesho warahindutse. Amasengesho yawe ni ukuvuga ngo akamaro k'amasengesho abanza guhindura nyir'ubwite, abanza guhindura uyasenga. Bibiliya iravuze ngo ajya ku musozi akesha ijoro asenga. Uyu ni Yesu mbere y'uko atoranya intumwa, ngajya ku musozi arasenga akesha ijoro. Ndashaka kubagira akantu keza, igihe abantu bapanga gusenga ariko ntibabikore. Iyo tuvuze gusenga ni igihe cyo guhendahenda Imana, ntabwo tuba tuvuze kujya gutera amakorasi. Ni gusenga mu buryo bwo kwinginga. Iyo tuvuze gusenga mu buryo bwo kwinginga ni ahantu hendahenda Imana, ukumva ikirere cyawe kirafungutse. Ni ahantu hendahenda Imana ukumva Imana irakwegereye. Impamvu abantu basenga iminsi myinshi ntibakure, cyangwa bagasenga imyaka myinshi ntibarengeho, ukabona ari nta mpinduka. Abantu benshi bitiranya gusenga no kuririmba. Kuririmba bigira umwanya wabyo no gusenga bigira umwanya wabyo. Hanyuma ibyo bintu byose nta kintu cyaruta gusenga uretse gukizwa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiye agakiza, ikindi kintu gituma akura ni ugusenga, si ukuririmba. Kuko kuririmba n'ab'isi bararirimba bakanezerwa kandi bakarira. Ab'isi nabo bararirimba bakabitakazamo umwanya, ariko mu bintu isi idatunze ntituze amasengesho. Ndabwiza ukuri, mu bintu Satani arwanya amasengesho. Reka mu by'akantu gakomeye, amasengesho aragenda akavugana n'Imana, akaganira n'Imana. Iyo umuntu arimo gusenga aya masengesho yemewe, n'abadayimoni bajya babura ubushobozi bwo kuyatangira. Kubera iki? Amasengesho niyo afite ububasha bwo guharura inzira ahantu batapimye umuhanda. Ahantu batapimye umuhanda, amasengesho aharura umuhanda. Kandi mu bintu nk'undi y'amasengesho ntabwo bitwara iminsi, ntabwo ajya atanga ukwezi oya, ahubwo Bibiliya yavuze ngo uhereye igihe watangiriye gusenga kwawe kwarumviswe. Uyu muntu wavuze ngo igihe watangiriye gusenga birumvikana, hari igihe gusenga kwe kwatangiriye, hari n'igihe gusenga kwe kumvikanye. Na Daniyeli we yatangiye gusenga ku munsi wa mbere arumvirwa, ariko asubizwa ku munsi wa 21. Ni ukuvuga ngo niba ufashe gahunda yo gusenga, ugomba gusenga nturambirwe. Ugomba kuba mu buzima bw'amasengesho, ku buryo uhumura amasengesho, ku buryo ukubonye abona amasengesho. Iyo usomye Bibiliya mu gice cya 34 mu gitabo cyo Kuva, Bibiliya iravuze ku murongo 29 na 30, Bibiliya iravuze ngo Mose azamuka umusozi agiye gusenga amasengesho y'iminsi 40, ngamanuka arimo kurabagirana, ngo yari afite ubwiza bwaturutse ku uwo bavuganye, uwo batindanye. Muri iri teraniro turimo guterana, ndakwifuza gusenga amasengesho akwambika ubundi bwiza. Ariko ntabwo wabuze igikundiro, ahubwo wanze gusenga, kuko amasengesho yambika umuntu igikundiro. Ntabwo imyenda kukubera byanze, ahubwo wanze gusenga. Niyo umuntu atakwambara ibihenze ariko yambariye muri Yesu, uyu muntu araberwa. Hewe belasi ni naho baba umuntu uri mu masengesho ba Daniyeli batunzwe n'ibishyimbo n'amazi, ntibarya ibiryo bikomeye bindi abantu baharanira, ariko barabyiboha. Kubera iki? Ahantu ibishyimbo bituzuzaga, amasengesho yarakuzuzaga. Mu byuho ufite icyuho cy'amasengesho, ukeneye gusenga, ongera wegera Imana mu buryo bushya, ongera wegera Imana mu buryo bw'umwihariko. Ongera uhembahemba Imana. Ko numvise mpunza akantu, reka ntakubwire, amasengesho yahindura inshuti. Ayo masengesho yahindura inshuti. Amasengesho hindura inshuti, amasengesho urebe ibintu bizavamo. Ushaka hari inkuta z'abadayimoni zakunaniye, hindura inshuti. Amasengesho azazihirika. Hari ahantu amaboko yawe atagera, ariko amasengesho arakugererayo. Watumye y'amasengesho, ndapangwe kandi tumye y'amasengesho. Amaboko yawe ashobora kubana magufi, ariko amaboko y'amasengesho n'amaboko y'Imana ntabwo ari magufi. Ndagukangurira kongera gusenga. Bibiliya yavuze ngo Henoki agendana n'Imana, Imana igeze igihe iramwimura. Iyo umuntu ari mu masengesho, amasengesho amukura ku cyiciro kimwe akamushyira ku kindi akamwimura. Iyo umuntu ari mu masengesho yambara ubwiza bw'Imana, ubwiza bugahindura ibintu. Iyo umuntu ari mu ndafashijwe kandi mu mpamvu ibiduhiga bitazatubona, mu mpamvu ibiduhiga
duhita tugeraho nuko tudatuye inahangaha. Iyo umuntu ari mu masengesho akorera inahangaha ariko ntabarurirwa inahangaha, ahubwo ndakubaza wowe ubarurirwa hehe, ukorera hehe? Iyo umuntu ari mu masengesho aba afite umutungo umwimura ukamukura mu isi. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ab'isi barabanga kubera ko atari ab'isi. Iyo umuntu ari umunyamasengesho atura ahantu isi idafite ububasha. Ndafashijwe. Ni nayo mpamvu intumwa zagendaga mu isi, isi zihiga, isi ntizibone, kandi intumwa ziri mu isi. Ni ukubera iki? Yihishe mu masengesho. Imyenda yawe ishobora kutaguhisha, nta soko na rimwe waguriramo imyenda yaguhisha, ariko amasengesho ahisha umuntu. Amasengesho ahisha umuntu amahembe yaje, amasengesho ahisha umuntu abadayimoni baje, amasengesho ahisha umuntu ndafashijwe. Amasengesho ari mu rubyaro, ari mu rubyaro, ari mu rubyaro. Abadogiteri barakubwiye ngo ntabwo byakunda, amasengesho agasigara akora. Ndashaka kukubwira ngo ibuye ryakunaniye guhirika, wihirikisha amasengesho. Ndashaka kukubwira ngo agasozi kakunaniye kukurira, ukurira n'amasengesho. Ndafashijwe. Kandi ndashaka kukubwira ikintu gikomeye. Mu bukene ufite ubukene bw'amasengesho, ufite ubukene bw'amasengesho. Igihe umuntu akora bikanga, ibi bintu kugira ngo akore bikunde, hakaba hakenewe amasengesho. Yesaya ahanura yavuze ngo ugushikamishijeho umutima, ayo muntu uri mu masengesho uzamurinda aba amahoro masa. Ndafashijwe. Bibiliya ivuze ngo iki? 19 Abami ba kabiri, Bibiliya iravuze ngo Senikerebu yohereza inzandiko aratira Hezekiya Imana yatsinze, ahatira Hezekiya ibigirwamana yatsinze. Hari igihe umuntu agera mu gihe Satani aza akamuha ubuhamya bw'ibibi yamukoreye. Hari igihe umuntu yinjira mu gihe Satani amubwira ibyo yamuhiganyije. Hari igihe umuntu yinjira mu gihe Satani amubwira amahirwe yamubujije kugira ngo arusheho kwiheba. Ariko ndamuhanuriye mu izina rya Yesu, ongera wegere Imana, usubire mu masengesho. Uzi ukuntu Hezekiya yasenze, yavuze ngo nubwo bampaye ibihamya, iriya Mana yarimbuye ntabwo zari Imana nyamana. Ndavuga ngo Mana ntabwo wakwemera gusuzugurwa. Bene kariya kageni, numara kwegera Imana ugahindukira ukaba umukristo, hari ibintu Imana itazemera gusuzugurwamo. Ntabwo Imana izemera usuzugurwa, ntabwo izabye, kuko Imana nayo ubwayo yanga agasuzuguro. Ndakwingingira kongera kwegera Imana, ongera usenge, wongere uture mu Mana. Herita perasi eno, imukuture mu Mana. Herinika belasi, imukutindane n'Imana. Henasa winigide, hepolasi dekota, hewinitando enasi dela, hewifolasi dekota. Amatafara dafatisima n'umucanga, amasengesho yafata bigakunda. Heriwini tango belasi egide blo. Hera ibintu byose bidafata ibirungu, amasengesho niyo abagezweho. Harakenewe ibirungu by'amasengesho. Ibirungu by'amasengesho mu rugo rwawe urabikeneye. Ibirungu by'amasengesho ku bwenge bw'abana bawe urabikeneye. Ibirungu ndafashijwe. Kandi ongera usenge, wongere wegere Imana usenge. Ubaka inzu y'amasengesho. Bibiliya yavuze ngo uko umuntu atekereza niko ari. Imigani 21 niko Salomo yabivuze. Hanyuma uyu muntu utekereza Imana mu buryo bwagutse, Imana imugira uwagutse. Ntushobora guhishurirwa Imana udasenga. Igihe umuntu avuga ngo yagogiye ntabwo nzasenga ariko mfite kwizera, amasengesho niyo abyara kwizera. Kuko uko ugenda uzamuka mu masengesho niko kwizera kwawe kugenda kwaguka. Ahubwo mwene data na mushiki wacu, uri hehe ngo dufatikanye muri urugendo rw'amasengesho? Uravuga ngo warasenze biranga, uravuga ngo uvuye mu y'ibiri, uvuye mu y'itatu, ndashaka kuguha igisubizo. Ubu amasengesho aratangiye, ongera upange amasengesho. Uvuye mu masengesho y'umwe, yego. Wabonaga byanze bidakunda, yego. Ubu amasengesho aratangiye, ubu nibwo utangiye gusenga. Mbese ariyo masengesho wasengaga wiyezaga, ubu amasengesho aratangiye. Ndashaka ko twongera tugasenga, ndashaka ko twongera tugasengana, ndashaka ko twongera tugahendahenda Imana. Ndashaka ko mu buzima bwawe urumva ugigira umwanya wo gufata breakfast. Wagize n'umwanya wo gufata breakfast yo mu mwuka, ugigira umwanya wo gufata lunch. Washatse akanya niyo yaba
iminota 5 ukazajya ufata lunch yo mu mwuka, ugigira igihe cyo gufata sapa cyangwa dina. None se washatse igihe cyo gufata kadina cyangwa sapa uri mu mwuka mukaganira n'Imana? Ongera ibihe byo kubana n'Imana. Mu kazi kawe, uvuye mu kazi kawe ugira ibihe byo kubana n'Imana. Wagiye mu kazi, ugiye muri sasite muri lunch nyine, ugira ibihe byo kubana n'Imana. Ufashe urugendo, ugira ibihe byo kubana n'Imana. Uko ukeneye kubaho mu buzima busanzwe, ni nako ukeneye kubaho mu buzima bw'umwuka. Imana irema Adamu, igice cye cy'iburyo cyari igice Imana yari iremeye gusabana n'Imana. Igice cye cy'ibumoso cy'ubwonko ni igice Imana yari iremeye gukorera isi. Ni ukuvuga ngo bivuze iki? Tugomba kujyana ibintu bibiri, gukora imirimo ya hano mu isi no gusenga. Ni ukuvuga ngo gukora ntibishobora kubuza umuntu amavuta, ariko hari igihe Satani akurasa ukirundurira mu kazi gusa ukibagirwa ko n'Imana igukeneye. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba mu isi ya Marita na Mariya, tugomba kuba mu isi y'umwuka, tukaba no mu isi ishaka ibyo dukeneye mu mubiri wacu bigomba kudutunga. Ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo udakora ntakarye. Ariko muri aka kazi kawe ukora ukeneye kukayoborwamo n'Umwuka Wera. Muri ibi bihe byawe urimo ukeneye kukayoborwamo. Ese kujya ugira igihe cyo kunoza akazi, ujya ugira igihe cyo kunoza amasengesho, urumva bidakenewe? Ese kujya ugira igihe cyo gukora evaluation y'akazi y'uburyo ukoramo, niba biri mu murongo mwiza, ujya ugira igihe cyo kureba umurongo mwiza, niba amasengesho yawe ari mu murongo mwiza, ndaguhendahenda muri Kristo Yesu, ongera ubirebeho, ongera ubirebeho, ongera ubifatire umwanya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu abanye n'Imana neza, Imana iramwimura nkuko yimuye Enoki, nawe Imana yakwimura. Imana iduhana umugisha, kandi ndakwifuriza kongera gusenga, ndakwifuriza kongera kuganira n'Imana, ndakwifuriza kongera gutindana n'Imana. Niba ufashijwe bitwandikira utubwire uti ndafashijwe, wungutsemo iki muri aya masengesho? Ongera ufate iminota 30 usenge, ongera ufate isaha usenge. Amasaha 2 arashoboka, ariko n'amasaha 3 arashoboka. Mu Banyarwanda baciye umugani, baravuga ngo iyo umuntu adashaka kurwara ngo kwirinda biruta kwivuza. Hanyuma nawe wirinde mu buryo bwo mu mwuka, wikwemera kurwara mu buryo bwo mu mwuka. Ongera wegere Imana, wongera utindane n'Imana, ongera wegere Imana, wongera ubane n'Imana. Imana ikumhera umugisha mu izina rya Yesu. Ubu udukurikiye, fata icyemezo, fata icyemezo. Ntiwacitse intege mu bihe byo gusenga, ntiwasubiye inyuma mu bihe byo gusenga. None se hari ubwo ugitindana n'Imana, hari ubwo ugisabana n'Imana, ariko Imana irashaka ko mwongera gusabana, Imana irashaka ko mwongera gutindana, Imana irashaka ko wongera gusenga, ikongera igafungura ikirere cyawe. Ndabona igicu cyawe cyari kibuditse, wowe utakiri mu gihe cyo gusenga, utakiri mu gihe cyo kwegera Imana, abana bawe utakibasengera, warabatereye iyo, ariko gusenga birakureba. Ndagushimiye rero wowe tubanye muri iki kiganiro, ongera utindane n'Imana, wongere usenge, ongera utindane n'Imana, mwongere muganire. Umuryango wawe ukeneye kuba umurinzi wawe mu masengesho, umugabo wawe, umugore wawe ukeneye kumusengera, abana bawe ukeneye kubasengera, itorero ryawe ukeneye kurisengera. Imana ikumhera umugisha ko tubanye. Fata umwanzuro dusenge. Niba ahantu wagize intege nkeya, niba ibihe byo gusenga watakaje, niba ubuzima bwo mu mwuka wari ugezemo bukaba bwaragucitse, ariko nubwo utabyemera wararwaye, buriya mu mwuka nuko batabajyana mu bitaro. Ubu nawe twagakwiye kukujyana mu bitaro tukagushiramo serumu yo mu mwuka. Ariko ndafashijwe ubwo wumvise iki kiganiro, ubwo wumvise iri jambo, iyi serumu, iri sengesho tugiye gusenga rikubere nka serumu, rikugarure mu bihe byiza. Wongere uganire n'Imana, Imana ikumhera umugisha, wongere utindane n'Imana. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Fata icyemezo dusenge, fata akanya bitekerezaho dusenge, fata icyemezo, nta kibazo. Izere, nushaka wizere uhagaze, nushaka upfuka amahuri, mbese gira ibintu byira Imana uti Imana nari naracogoye ahangaha. Imana ikumhera umugisha. Ndagushimiye Mana kuganiye natwe, uyu mwene data na mushiki wacu, murumuna wacu na mushiki wacu mutoya badukurikiye muri iki kiganiro, badukurikiye aho ubutumwa bwiza buzagera. Bari bacitse intege mu gusenga, ariko ongera ubambike imbaraga. Heri borasi, umwuka w'Imana yongera batindeho. Helasa winingi lima, gusenga niho duhurira n'umwuka w'Imana, tukahurira n'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo azashobora mu bihe byiza byo gusenga yambaye kudapfa iteka. Avuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Uyu muntu ari mu mpagarara akeneye ubutabazi bw'amasengesho. Helasa wini debo ela, ndasenze mu izina rya Yesu
kugira ngo umurava wawe ugaragare, ineza yawe igaragare. Mana, intore zawe zongere zumve ijwi ryawe, wongere uganire n'ubwoko bwawe, utindane n'ubwoko bwawe, kandi elima belasi elo shawi ena, uhe umugisha buri muntu wese, amaboko y'Imana abe kuri twebwe, ubwiza bw'Imana butindane natwe muri byose, mu izina ry'Umwami Yesu waducunguye. Irakoze, amina. Imana ibahe umugisha.